mwisho ona muno byo kwenda utinda kuno kwina muti muno byo kana toka soko lilia historia wiga tinda nga Mombasa kuno ndo Mombasa kwinga la kwinda kwikubyo ezethi akwina muti usukuni ona ni kwati ona ikwa kwiyo Mombasa by the way ku aibata muno byo na Mombasa mzee Kenyatta hiwe zethi ai no kwiwanga nai no kwiwanga nai ena problem ya kithui ko ena thinesu you simba omea mjenga sikodi yeye huya ya omea lai kule akina kila tata akina masakali ya alafu maidiria yani sikodi ya minabu aithea mundabadi ne sikodi ya minister ma minister wetu ya mundabadi ero azela tisila ka bongo kwethe na ke minister no mundu zini CS ukiende kendo chono so azaidi ya ni mena kasuko mena masuko mu together mena kasuko kwa bantu bekole na kidogo si usifika uno kwatio wanga muno tuseme uno kwatio wanga muno si waru si tio manai akaenda te boy wala wote cover no ati umani tine saidi mangu together what ngawa yeso dio bikia era wata njonjo ya mubikia aiyo mema sikati utona kwisiliata musumbi no utona kwindo atebo mudomo how can you imagine I president atebo tukemba yuko kota godha musumbi yuma sikati wana godha musumbi lakini yuko nokelekeza kazi yamo no byo niko omuya olama sikati tunambo yumuya olama sikati tunambo masikati twa moyo ngeo umusanu masikati wenda kutata yani masikati wa umwabi ngwe kwani ya ndo nasikati we kwani ya kwenda kuwa musumbi kana kwenda ngudho la musumbi kana kwenda usikatiwe na ikoni kana usikatiwe na muya wa kutata kwenda kwisilya yani usiwala upolo kwati jenga kadomo masikati we na muya wa kutata kwenda kwisilya kana musumbi ni muo kicho masikati we nacho kutata kwenda kwisa ono kwisa ndo aisa kwisilya ona kwisa ndo aisa ono kwenda yu ndo aisa kwenda bado uisikati wa na kutata yani kujaribu kwenda ona kwenda unaweza kwenda usikati we na kujaribu kwenda ona kwenda zaizu ni kwenda kwisa ukesa kwisilya wa yani wewe ya Mose wa ku 18 wasikati wa bako tini yunundu wa kutata kwenda kwisa kwisilya musumbi kana ni withe wa emwo wa wana mano ikiute kia nundu ziwe kile kwazi you anja rome kile kwazi hali mimi yu yaji ni wose zide no level ile kotina isa kwisilya kwani kotina kotina isa isi kintu chako thembozu haye ni sawa itize muina isile lakini tundu skati to banu ndo akutata ona kotina isa kwika haye nundu akutata kwenda kwisa kwisilya wewe amoya uzio na wazilanga likwenda mwana ukuneta kuukona huna kwa nenda gwe ningwisa kutata kwenda kwisa kwisilya sibi kaza agenda nusu nduma mitambone za asiana tatukwatire kukwatira nena ku mpaka ndatika ni ya mwisho pa usibi kasa 10 abantu